салому алайкум бародарон, шумо қарор доред дар канали Car-CG марҳамат видеоролики нави маро аз мошинбозори шаҳри Душанбе тамошо кунед. Дар канали мо обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. Opel Astra G бародаро 2001 сол, объем 1.6 инжектор, газ бензин, гази евро 4, ҳуҷҷатош танировкаш 4 моҳ, ҳуҷҷатои мошин 5 моҳ. сасани балнош дар ҳолати меёна қарор дорад. хуб, саломата. Дита электропакет, мультирул, пробег 331 000, магнитолог, кондиционер, коробка механик, люк надора. Чанд шид ака? 48 000. 48 000 бо муҳмила дора. номерои телефон 94 04 72 96 72 76. Opel Astra G бародаро 2002 сол, объем 1.6 инжектор, бензин холияй, ҳуҷҷат надора. хуб, радной краска, нав маслаш, алиш кадагай, 4 балон састаниш созай, задаги пустаги надора. Светчам тинҷа. Чанд та айрабак дора намедунӣ? Айрабак я дуна. Чӣ я дуна? Дута дора хатафе дар дута электропакет. Бароқати? Не. Айрабак ва электропакет дар. Айрабак. Дута электропакет. Инаи барора мегум. Дута электропакет. Так, барош айрабак гуфтем дора барои салон, мультирул, пробег 290 000 пробегеш, кондиционер ҳаст, кор мекунад, коробка механик, люк надора. сасани мошин тозаи дурунша. дискови селекшн родной хича. номерои телефон чанд гуфти нарша? 50 000 бо савдо меша. номерои телефон 90 57 41. кадом номеро рамонум? 988 46 13. инаи номеро да зан занед. Opel Sedan бародарон 97 сол, объем 1.6, газ бензин, ҳуҷҷат надора. Шансим шид акай. Чанд ай солаш? Нада? Шкедаро кожиния. 1.6. О, 1.6 газ бензин. Чанда? пробег 401 000, кондиционер нест, коробка механик, люк надора. чанд шид гуфти ака? 35 000. номеро табгу ака? 900 54 55
14. Opel Hatchback бародару 97 сол, объем 1.6, газ, бензин, 1 сола ҳуҷҷат. Састани балон дар ҳолати хуб қарор дорад. Саволата. Тарош простоя. 159,000 пробег, кондиционер надора, коробка механика. Люк нест. Чанд шидака? Hatchback. Hatchback 34 бутед. 34,000. 97. 34,000 нархш. Состаниш бад нест, состаниш тоза. Хоб ин айшам сём. Кине ба номро намедем. 96 сол Opel Sedan бародаро, объем 1.6, газ, бензин, ҳуҷҷат надорад. Состаниш балош тоза. Дута электропакет, 179,000 пробег, коробка механик, кондиционер надора, люк нест. Иш чанд шидака? 33,000. Номеро табугу ака ҳардажда 553 55 7606 занзани ҳам седан ҳам Hatchback ҳардаш дар як номеро. Шамахта ака Opel Vectra. Не, ай дига бача. Дам бинам ҷо номеро шахта. Не. Таира шудам оварда. 98 сол бародаро, Opel Duty, объем 1.6 простой. Газ, бензин, Бензини холӣ. Бензини холӣ, ҳуҷҷатош 4 моҳ дига. Родной краска. Ҳамаш Састани Германия. балон. Новай. Хитон овардагенаш? А Германия? Чанд қа пеш? Ира 2 сол пеш овардам, даквел нашид када, баъд нав кардам шавки даквел. Якум дастая? О. Я даст дастаги. Састаниша бину. Пароис каминку аэробак. Пробегиш 176,000 пробега. Кондиционер надора? Не, надо. Коробка механик. Кондиционер нест, люк ҳам надора. Чанд шид нархи ака? 35,000. 35,000. Номерои телефон 002 002 02 40 52.